खुलुमका जत ताकक बुकुक संगनो तिनी फेसबुक तावै sama फाइमानि कगुमांखा सिनी तिप्रसारकनि गोबांमा चाकरी जेता जों रिजार्वेशन नि बिसिंथि मान तंमानि अमनो ताबु गोबांमा डिपार्टमेन्ट निनि फेक एसटी सर्टिफिकेट ति खलायै गोबांमा बरक सेबु खायतंमानि कक्टुमा ताबु गानथानि सकबायजा सालबुरुमनो WhatsApp तै गोबांमा बरक आंबाय हालक खालायै आनो साहरो सार चिनि अरबो अमति डिपार्टमेन्ट खरकसा बरक बो एसटी सर्टिफिकेट बायखायै इंखै तंखा बुफा वानसा बुमाखा तिप्रासा अमति हिने जेगुली डकुमेन्ट्स आं मानखा प्रपार डकुमेन्ट्स मानखा आबरकनो आं तरक खलायै आं ताम खायका तरक खलायै चिठी सैनानि सुरु खलायका अमो सानानि सिगां नंनो ताकिसा आं सावानो अमंखा चिनि तिप्राजक बुरिरक बुनि दफा बाय कायजागै जे एसटी सर्टिफिकेट न उ बुनि दफानि सलारक व्यवहार खलायै जे सुजुग सुबिदा नायतंमानि म जक्तनि कतर ताबो चिनि अरक प्रब्लेम तामनि हिंगांकाय जों नुगो जे चिनि बरक कायजागै थांकाय बुनि दफानि बरक बाय कायजा खांखाय तामखाय उ बिहिकनि मुङै जे एसटी सर्टिफिकेट न व्यवहार खलायै जागा पायो जागा पायखाय टैक्स कम दिनानै नांगौ टैक्स कम दिनानै नांमानि बागै ताम खलाय बरक आबनि बागै टैक्स कम दिनानै बागै बरक ओ एसटी बिहिकनि ओ जे सर्टिफिकेट न व्यवहार खलायो अमो सिमिया निनि ताबो गैस एजेंसी नानान थांगाय एसटी हिंगाय कन्सिडारंगो लोन ना खांकाय 35% निनि सब्सिडी मानो पेट्रोल पंप ना थांकाय एसटी कोटावो बरक डाक्टी क्लाइखाय मान थांगो एके पेट्रोल पंप खलमनि खेतर रां कम नांगो लोन मानो गवर्नमेंट इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन होयते न अब सलामी खलाय रिजाबो अमतिखाय इदबाता खलमना खेत्रबो लोन नानान थांकाय नों 35% सब्सिडी मानो हेंके ताबुक तामुखा बुनि दफानि बररक चिनि दफानि बुरिरंनो कायजागै एसटी जे कम्युनिटी नि बुरिरंनो कायजागै बरक ताबुक अमति सेबना हारि दं अनेक बरक वानसुगो मो वानजि दफना सिमि टारगेट खाय साव हिने आं बिभिन्न तकसुओ अमने क्लियर खाय साका तफना आं सानानि नायो अमो सुदु वानजि दफानि बरक जा चिनि अर अन्यन्न दफानि बररक कायजागै ताबुक खाय तिति एदिसे एलाकाव जागा पायै राबार बागान र खालायनानि चेंखा आरो पेट्रोल पंप गैस एजेंसी गोबांमा पदरे पद बानियानि बरक खलमनानि सुरक्षायका नायनायका चेरै गोबांमा जागान थाने तथ्य फायका बयानो साका अबिसयनो खरांथि सादि हने साल कलमा नाय तंखा केबत्ति दाति सानो हने किन्तु जतनो किरु साकाय तामुंनो आं वानसुगमानि वानसुगै आं अमनतयै खरांथि साका दिनै नेशनल कमिशन फर शेड्यूल ट्राइब नि चेयरपर्सन आं चिठी सिका अमनति गोबांमा बरक गोबांमा कक्साका गोबांमा कमेन्ट दिखा नंनि पार्टीनि बिसिङनो तंगो गोबांमा बरकनि बुसाजक बुनि दफा बे कायजांनाय बिनि एसटी सर्टिफिकेट बातिल दाउनो गोबांमा बरकनि न तंगो बिनि बाहानजक बुनि दफा कायजाका बिनि एसटी सर्टिफिकेट दा बातिलुंनो अमतिरक गोबांमा क्वेश्चन आसायखा आनि ककंखा बजेसन पनंतुन आनि पातिनि पनंतुन बुनि पातिनि पनंतुन आनि कक बुमांखा कायजांनाना आं कासुनानि नाया कासु बा ता कायजाक दे आं हिया आनि कक हिंखाय जे ओ एसटी फेसिलिटी नाय तो माने अमनो से बन्द खलाय दि हिंसावा तामनि हिंखाय बुनि दफाने बररक चिनि तिप्राजक बुरै एसटी रकनो कायजागै चिनि एसटी नि जत फेसिलिटी नाय प्लांखाय जों जारा एसटी तंनाय चिनि लेता मंनाय चिनि बुसा बतै चिनि बुसुग्रक बर थानाय ओ एसटी रिजार्व बय अमु सिमिया तै कैसा कक आं ताबुक साय को अरुणाचलनि चाकमा हाजं रग ताबु तिरप्रा फायै और एसटी सर्टिफिकेट तिखलायै
tini reservation borok chance nai tong karon chakmarok Arunachal Asamo borok ST ya ke Tripura phai borok oro ST certificate ti khlai oro tabo sebo khlainani chengkha omtui kisu totthyo ban thani phaisok paikya kintu angabono tabo ti khlaiya ko jorang ka ti khlainai engkai tabuk chung joto jara chung ST Tripura sarok no ang sanani musungo je omo sudu ang saisung sama bai ungla chung joto no khorang mati sanai ang ti sawi dikha ang chiti siyei omono khorang ti sanani chengkha noroboti sadi gobang ma borok illegal migrant ni choba khlai pro saw bo saisung khaima bai ungla kintu tini ang o nini wansa ba buni dofani borok bai Tripura sara kaija gei thangmani no ang khorang ti sapro kintu ke bo khorang jasang nai kare siring siring saimiya borok kamni bagai gobangma borok onek somoy dialog rikha kotor kotor kintu जों tini nukha poisono phaimani yagulo borok tam kam samung khaito norok saimano omti khaiye tabuk Tripura hawo edise elaka gobangma buini dofani borok chini Tripura sa ST burirok kaijagei borok truk truk khai kusol ka habui tong omono जों ma mothaklainai omono जों khorang mati salainai omo rajnaitik ya mochini thinang thangai tongnani ko nini bosabotini thinang ni ko जों oro chin identity tui tongnani ko omor sang saw kisudin na ge norong nukhana je khoroksa burei Anamika Debbarma anoro ka kagos tongo Anamika Debbarma ni je bo ungo Anamika Debbarma ni Anamika Debbarma bu fakai Kajol Sinha Buma Debbarma ko kor Sinhar to Manipuri to borok general ge bo to bu phani title sungnan ko ka Anamika Debbarma bu bahai ka bahai ke bo ST kota sakri mankha engke orot recruitment boot tongo kobangma ko tongo borkin nayada je o Anamika Debbarma je orok semen bu phache Kajol Sinha engke kai bono bahai kai Anamika Debbarma hene ST certificate issue khlai kana wanama sinsa ko omti khai gobangma tabuk anero salburum na boyana phone khayo gobangma ani WhatsApp tabuk totthyo tongo gobangma borok ano phone khaibo saw omo simiya ekjon koiri OBC তালিকাও tongo Subrata koiri দীর্ঘ দিন চাকরি খাইয়ে বতাবো খায় কিছুদিন না গেখায় ব প্রমোশন মানখা অ্যাকাউন্টেন্ট তাবো ব ভাইকাই ST সার্টিফিকেট ও কইরি তো ওবিসি আছে মিয়া যে আংচিতি সীমা জাগাও যে ফরেস্ট মিনিস্টার যে আংচিতি সীমা জাগাও আর ইন্ডিয়ানি যে বিভিন্ন কাস্ট নি যে উনকো তংমানি তালিকা তংমানি আর ওবিসি তালিকাও বরং 17 নম্বর তং কইরি বড় ওবিসি ও কলায় Tripurani je OBC committee ni je talika tong aro 18 nomor kelaj miang details documents di dikha kai tabo obot dirgo din bo oro sakri khai tong ka ST certificate no unko khaye bahai সম্ভব মুখা bahai koiri ji or sidol tribe ni talika o kus kri koiri ro kare ST ne kono ko se talika o sikre bahai bono একটা সাব ডিভিশন SDM অফিস হইতে বনে ST সার্টিফিকেট ইস্যু খলাই কেনা অমসিমিয়া যে অমন তদন্ত খালাयै বন বিনি ST সার্টিফিকেট বুয়া হিনে সাই রিমান পর ফেক হিনে সাই রিমান পরেব তিনি ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট নি উনকো আবনা অ্যাকশন না জাগিয়া বরং প্রমোশন মানখা ওয়ানামা চিনচাক जों অনেক ডায়লগ রিখা অনেক ককসাকা जों কিন্তু তিনি নুখা সামুঙ্গ অনেক বরক সাবো MLA র কোনো রিমেয়া কেবন কোনো রিমেয়া মন্ত্রী সে রিমান নাই কিন্তু অবক কবৈক MLA র কোনো রিমেয়া কিন্তু MLA র সামুং টাঙ্গাই মানো খরাংটি সাওই মানো রঞ্জিত দেববর্মা তিনি যে চিঠি সইয়ে যে খরাংটি সাকা লাইবুমা ফিলি নাই দি সাবতি সাকা বুনি দফানি বরবে কাইজাগাই ST যে ফেসিলিটি নাই তংমানি অমন কিরিয়া ওই সাব খরাংটি সাকা নং নাই দি সাব কাইসা কক সিকা তিন Tripura sarangni ফেক
ST certificate be sebu khai tongman no to ye cheri sabo sika norong nai nai di kebo sinai kere obo simia tebo nor wana jagane je chini oro khana obo chithi rijang nai je ত্রিপুরানি বিধানসভা জুনিয়র রিপোর্টার 2017 এডভার্টাইজমেন্ট উনখা 6 জনানি বিসিঙ্গ খরক টামনো চাকরি তলাঙ্কা ত্রিপুরাসা খরং নাই উনখা লিস্ট মেরিট লিস্ট ফাইকা পরীক্ষা দীক্ষা বুজতন অর বুজতন পাস সংখ্যা তাইতেন কেব মাংখা সাত অর শ্রীমতী Alpona Das bo 7 নম্বর মাখা Shri Poltus Depnath 6 নম্বর মাখা Shri Dipankar Dev 8 নম্বর মাখা Shri Debasis Chaudhary 9 নম্বর মাখা Shri Monica Shil 6 নম্বর মাখা Shri Nishikant Deborma 00 Shrimati Bindu Smita Bhumik 7 মাখা Shrimati Tonika Deborma 00 মাখা bahai kai orelo borok kaham nomor makhা laite no borok 00 wana ma sinsa takok bukur amo khana chithi rijangnai khana mo chithi riwoi amo no speaker no chithi rijangnai mo bahai kai sombab ka omo simia tonika Nishikanto borok uje examination je rimani abone answer sheet chanka ai RTI khaye abo rijagya abo bo rijagya omti khaye bibunno department wo chinti prasrang dipre khe porkhari mane 1 number nome 1 number ma khangja kaino bo eligible lungu ungya tiprasan tinta post vacant klai tongo tabuk botalang jagya othoso buni dofane UR rok khangja kai tlang jak baisa SC tlang jakha sudo ST simit tlang jagya kintu omonotye kebo khorang ti sanai kere anthani phaikya omono byapanotye ang saiman kha যেমন mo isu to খুব কটর abon pore ang tini sapung amon drap khaikya khanang phataro thanai bobinasoro chini STS sini kaisa conference tongo 2 din ang aro tiprasan bage khorang tisanai aro tisanai Madhya Pradesh ne hai je ST je university tribal long je university ungmani hai tibro kaisa university ungthon abonai nai aro kendra mantri Joyluram bo finance tong kabang ma state ni speaker bo finance kok tong aro ang kok narang nai ST minister bo finance kok tong bibin state ni aro ba kok narang nai ka omti ya hai ka ye teruk khaye sing chini man thai bo sekjagi tong ha bo sekjak tong takok bo kurok sing tamo khaye sing koi man nai chini thinang chini busaboti chini busuk ro tamo man sinai chini tabo kabang ma borok bekar kelai tong sebuk maya nogo kelai tong bayu onek cerai omorno wansungmang gabang ma borok draksa chin borok siklero hote kebo samai tong kintu bukha kosto nangai puri ui sikit tongman porebo sebuk maya samung maya kai borok bukha kosto nangai onek borok draksa obo tokyo tong draksa mani sudu ahino tongthogui chamani ya bakha kosom nangai chanai botong kobang ma siklarok baire thangai tabu sukidar khlayo buina hastewo nukhang kai jeng baire ko thangkang kai Bangalore ko thangkai Delhi ko thangkai nukhai kosom nang kai amoni bagino jeng kiriawoi jotono tako boko jeng ungko ma khainai omono khorang mati sanai khorang ti saya kai ungla kirui lap krei manthen bagai seng khorang mati sanai tisa oi thanai boje sapane hintong thon abono angkiria je sanani nangmani ang sanai tobe kaisa takok bukuk songno ang request khainai nora WhatsApp te ja no documents romhono abo jotto documents rohana nangnai je borok buni dofa bai kaija kha bini bosaini mung thikena ebong ration card log ba oino documents dudi tongkhang kai abo ano rohodi ke bini bo tamo bo chakri man kha aborbo norok details anori hodi sar chini parawo omti schoolo muti head mistress bini bufa bihari se bumakai koloi
omtirok ano koekjon rohaka eka omorok omtike asik samabai obuna chithi seimaya gonda sorani khoroksa takok ano WhatsApp ti rohaka je omuk unko bufa tabu bo Bangladesh police sakri khaitong ken documents nangai blena angaboni no tui seina ni pano khorangti sana pano documents proper documents nangai na anjago karon obot challenging bo challenge khaimano a challenge khaipru ta anjago documents tongna nangan na ka angje tabu sujora je documents tui ang kokton sui tongman man ang challenge khaimano ke borok koto thang koto ang koto ba ang challenge khainan ni ani khomata tong karon boni jotto documents an thani tong ka aboni bagino takuro bukuro angnong na saw kebang borok ano phone khayo sir chin paramutei hne norok phone khaye inko mansla ano proper documents ripaidi ani MLA hostel phaidi hoyto WhatsApp or hodi ang print khai naban aboni pore noni phone number ri hodi ang phone number norno contact khai na jeta sina na pro draft khai pro norok contact khai onek kisu sang sai manani nango kai aboni bagino takuro bukuro jeng chini dofane manthai buibai sekjak tongmana jeng khorang mati sanai chini ha sekjak tongmano jeng khorang mati sanai jeng judi siring tongka angkai jeng jotto no kamai thanai ka aboni bagino tini ang Facebook o phai norong ma sawo je norong ni elaka o kebo buni dofabo kaijagei chini ST facility nai tongka kai ba kebo kuno haro pai tongka angkai abo norok ano janogdi ang sinai aboni bagi ang khorang ti sanai aboni bagi tini Facebook o live phaika norok jotto no kaham tongdi norok kaham tonggei buskang salo jeng thancha khaye soba ma bosalai chini bubagara tamni bagi thancha tini saimato karon thancha jeng kri yakai chini mantai jeng mangala tini jeng sorkarni ekta part buisabo nor sorkar tongkai tangai ningko sananna tini jeng bisi election khainani bagai jeng titi edisi khomotao phaimani poreono bisi election khainani bagai chire khokka high court case khaikya condemn case rikha last bubagra supreme court case khaikya tabo 4 sapta ba talsani bagai aboni jawab na bagai court supreme court hoite निर्देश khaila jaka sing sarkar tong hanai sing kisin borong ni kok saya tong nai haida onek borok saw no sarkar tong tam sana nangba ma sanai tini asamo illegal migrant ne action nungui tong rekhlai tong naitu giti khlai tong Delhi bongo Gujarat ongo Maharashtra ongo Haryana ongo Tripura tangya tanga action nungya ro jeng sarkar tong ki o je Minister of Home Affairs ni raida tei jeta buni dofane borona naitu giti khlainani omni ke sing siring tong nai haida ka sarkar tong kun sai mangala jeng tamono onek borok saw chini dofaro tamo khlaye chini manthaino mano tamo lama tong sar obokisa sade ni saw ang sanani nayo angu sikangbo tokso kaisa saka phoningo ba ang saka tamo obo kaisana lama tongo omongkha jing ora BJP hiawoi CPM hiawoi Tripura mata hiawoi IPFT hiawoi Congress hiawoi jotto chini Triprasa MLA minister jung judi thancha khlaye Delhi o thangai judi sakai especially BJP ni jara MLA minister judi dilo thang sakakai Triprasa ni o isuno toye বিশেষ করে নেনে 125 amendment bill phano hinton inner line permit phano hinton Minister of Home Affairs ni dagi mungtei illegal migrant nongno naitu giti khlaibong hawa kiflina phano hinton omo jodi thang saikai jodi omona Tripura o କାର୍ଯ୍যকরি khlaiakai jeng sarkar tai tonglia jeng nokhori thangsinai hene jodi sakangkyakai ek mas nangya Tripura mo କାର୍ଯ୍যকরি chini manthai mano kaise example Manipur NPP by BJP ni coalition government tongmani NPP rok saka inner line permit diakai jeng mantri sabha tonglia karon ara NPP rok factor ka apre Delhi thang saman poreno ara inner line permit mangkha ka tini bo judi oro BJP sarkar tongo সংখ্যালঘু সরকার যদি BJP ni Triprasa MLA minister rok judi tini no jeng judi Triprasa ni o dabi no judi mania jakai jeng tai tonglia jeng nokhor thangsina hini judi saka hingkakai chini manthai manan khetre tini no laite sangoi thangani hne ang khakalayo ka aboni bagai bongni thane bani koimung tongnai jeng tabuk rajnaitik baya karon jeng
sekjakte buibai dagarjakte जों ताबो कमनानि लामाव थांदों चिनि हा करिखा पॉलिटिकल पावर चिनजागो करिखा एडमिनिस्ट्रेशन पावर करिखा इकोनॉमिक्स पावर करिखा मरै थांखा ताबो जों जाय खायजाया खाय अजरावो जों थांचा नांगौ थांचा सारा कोनो लामा चिन करै खाय थांचानि बिसिंथिनो चिन मानथाबो माननाय खाय ताखरो बुखरो नरक जारा तिनि फेसबुक लाइव नाय तंनाय आं नरंनो जतन ताविसा पाइनानि सिगां अमनो कयनाय जे चिनि मानथायनि बागै जों थांचा मा तंनाय किरियावै जेसा सेकजाक तंमानो जों खरां माति सानाय खरां तिसामानि बिसिंथिनो जों चिनि मानथायनो जों सानै मातु बुनाय सेगै मातु बुनाय आबोनि बिसिंथिनो सालसा चिनि बसंनि बररक चिनि दफानि बररक तिप्रा सारक सालसा यगनाय तिप्रा सारनि बागै जों सेक्रिफाइस खायनायनि बागै जों रेडि तंगो बुबाग्राबो रेडि तंगो सुतरां नरकबो जतन थांचाव जुदि फाइका हिंखाखाय राजनैतिक केसा किरिं कक सालायावै जों जुदि थांचो जुदि तंखांखाखाय सालसा चिनि तिप्रा सारक यगनाय हिनै आं खाख्लायता आसक जरनो तिनि उंसितुन नरक जतन बिलाइ खाय हामबाय नायमानि बागै